hari igihe umuntu agenda n'ibimuremera. Haleluya. Ukaremererwa no kubabarira, ukagenda ukajana umusozi wo kutababarira. Nasonye igitabo kimwe cy'umugabo witwa Richard wo muri Romania. Barabakubita. Umuhungu umwe witwa Alexandre yari afite nk'imyaka 18, ngo bariko baramukubita, ngo araseka abwira papa wiyo ngo yaruhagaze iruhande yiwe, aravuga ngo papa we, Shalom, ndabaramukije mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu mwagaze imitima yanyu. Turabaye kaze mu kiganiro cya CANAAN TV. Muri kumwe na Evangeliste Patrick Ndayishimiye. Ubuntu bwa Kristo Yesu bwaze imitima yanyu. Dusenge. Turagushimiye mwami. Ijambo ryawe ni imbuto itabora, rigiye kubibwa mu mitima y'abizera. Urivomere mwami mu izina rya Kristo Yesu mwami wacu. Ijambo ryawe niyo mpamba twasigiwe izotugeza mu bwami bwawe. Haleluya. Ngwinganiriza imitima yacu mu izina rya Yesu mwami wacu. Amen. Bavandimwe, dora dusangira ijambo ry'Imana. Reka dusangire imirongo ibiri yanditse mu gitabo cy'Abaheburayo, igice cya 12 umurongo wa 1 n'uwa 2. Nuko natwe ko dukikijwe n'igifungo cy'ibyabona kingana gityo, ko dukikijwe, haleluya, twiyambure ibituremera byose n'icyaha gikunda kutwizingira ko vuba, dusiganigwe ibyo twashizwe imbere twihanganye. Haleluya. Ko dukikijwe n'abahamya bangana gutyo, bande ba Gideon, bande ba Yobu, ba Rusi, ba Boazi, ko dukikijwe, haleluya, yagaragaje kubavuga mu gice cya 11, ba Abrahamu, ko dukikijwe na ba Daniel. Ba Daniel banze kwiyakana umwami wabo. Oh haleluya. Ko dukikijwe n'abashadurake Meshake na Abedinego babwiye kuramya umwami, aravuga ngo ya twosha mu itanuro. Ko dukikijwe n'abariya, ko dukikijwe hariho ijambo nkunda cyane mu gitabo cy'Abaroma, Paulo yagiye avuga ngo abantu abajanye nabo ba Yuniya, ko dukikijwe n'abayuniya, ko dukikijwe n'aba APR. Haleluya. Ko dukikijwe n'aba Priscilla n'aba Aquila, ko dukikijwe n'aba Luka, ko dukikijwe n'aba Filimon, ko dukikijwe, haleluya, hari abadukikije, haleluya, hari abagwanye intambara ziza yo kwizera, ko dukikijwe n'abariya. Paulo umwanditsi w'Abaheburayo aravuga ngo ko dukikijwe n'abariya rero, avuga ijambo ryiza ngo twiyambure ibituremera byose. Hari igihe umuntu agenda n'ibimuremera, haleluya, ukaremererwa no kubabarira, ukagenda ukajana umusozi wo kutababarira. Twiyambura ibituremereye. Nimba uwikoreye umusozi wo kutababarira, umva babarira ukuri imbere yawe. Twiyambura ibituremereye. N'icyaha gikunze kutwizingiraho vuba. Hari igihe umuntu icyaha gikunze kumwizingiraho vuba, kwesha, gutukana, gusamba no kumva ubuzima bwawe, icyaha gikunze umwanya wose uragikora. Twiyambure icyaha gikunze kutwizingiraho vuba. Twiyambure icyaha gikunze kutwizingiraho vuba. Oh haleluya. Dusiganigwe ibyo twashizwe imbere twihanganye. Dusiganigwe ibyo twashizwe imbere twihanganye. Bariya yavuze bavuga mu gice cya 11, barihanganiye ibyo bibazo byose, haleluya, kugira ngo bashikire icyo bari bifuza mu buzima bwabo. Dusiganigwe ibyo twashize imbere twihanganye. Umurongo wa 2, dutumbere Yesu wenyine. Haleluya. Ndakwifurije gutumbira Yesu wenyine. Oh haleluya. Oh Mungu wetu wa ajabu. Dutumbere Yesu wenyine. Dutumbere Yesu wenyine. Niwe nyanduruko yo kwizera, kandi niwe uzogusozera. Uwo Yesu mwana w'Imana, kuko umunezero ashizwe imbere, yihanganiye umusaraba, yihanganiye gutukwa, yihanganiye gukubitwa, yarihanganye kuko umunezero yashizwe imbere. Oh hale, bene data, hari umunezero uri imbere y'abana b'Imana. Urashobora kuba uno munsi ukurarira, urashobora kuba udafite icyo wifuza, ariko hari umunezero. Hariho aho tuzoja kuba umunsi mwe narebigishe ngo kuko bifuza igihugu cyiza ngo kuruta ikino barimo. Haleluya. Hari umunezero Yesu yashizwe imbere, yihanganira umusaraba, yihanganiye gukubitwa kubera njewe nawe, kugira ngo uwo munezero tuzobane namwo nawe. Haleluya. Yesu yarihanganye, yarakubiswe, yarababashwe, kugira ngo jewe nawe tuzobane nawe muri uwo munezero. Yihanganiye umusaraba.
Sifa kwa Mungu. Kuko umunezero ashizwe imbere yihanganiye umusaraba. Tiyagira ikindi isoni zawo. Azagira uburyo bw'intebe y'Imana. Azagira uburyo bw'intebe y'Imana. Yihanganiye umusaraba. Yihanganiye umusaraba umwami wacu. Sifa kwa Yesu Masiya. Yihanganiye umusaraba. Umva ndakubwire. Bene data, hari abadukikuje bihanganiye ibirimo kutunanira. Barihanganye, bagwanye intambara nziza yo kwizera. Baragwanye Paulo yabwiye Timotheo, Timotheo we mwana wanje, nagwanye intambara nziza yo kwizera. Igisigaye mbiki bikama cy'ubugingo. Igisigaye mbiki bigitsima cy'ubugingo. Sijeje nyine. Haleluya. Nabakunze gukiranuka bose. Sijeje nyine uzogihabwa. Oya, sijeje nyine. Haleluya. Abakunze gukiranuka bose bazogihabwa. Sinyeje nyine, iryo kamba siganje nyine. Oya, icyo gisibo sicanye nyine. Nabakunze gukiranuka bose. Hari abadukikuje bagwanye intambara nziza. Hari abadukikuje, haleluya, bihanganiye ibigeragezo, bihanganiye ibibazo. Hari abadukikuje bariko baraturaba muri kino. Hari indirimbo turirimba ngo ikibuga dukiniramwo, hari abandi bagikiniyemwo. Izo ntware zaranesheje. Haleluya, zitwaye neza mu kibuga. Zitwaye neza. Ba Stefano bitwaye neza. Stefano bamuteye amabuye, baramutera amabuye bene wabo. Agize gukira babwira ngo muhagarike gatoyo. Ngo mbonye Yesu, ngo mbonye ijuru rikinguka. Uriye muri ko muraziza ndamubonye. Ndamubonye mwami wanje. Yihanganizo zose. Yaragwanye neza mu kibuga ciwe. Haleluya. Ba Paulo baragwanye neza mu gihe cyabo. Haleluya. Baba Mariko, baba Matayo, baba Bartolomayo, babakuye huru bagenda babaziri, babakurura mwibarabara. Arakarava ngo ya nihanganiye. Uyu musaraba ndawihanganire ngo kubera umunezero wari imbere yacu. Nasonye igitabo kimwe cy'umugabo witwa Richard wo muri Romania. Barabakubita. Umuhungu umwe witwa Alexandre yari afite nk'imyaka 18. Ngo bariko baramukubita ngo araseka. Abwira papa wiyo ngo yaruhagaze iruhande yiwe. Aravuga ngo papa we, mbonye abamareka baje kunyakira. Papa wihangane. Haleluya. Umurusiya wari kumukubita, umusirikare w'umurusiya. Ngo abonye umunezero umuhungu apfanye. Ngo arihana. Aravuga ngo hano bano bantu hari umugabo bizeye mu vyukuri. Titwa kubita umuntu gutya ngo apfane umunezero umeze gutya. Haleluya. Bene data, mureke ariho abahamya. Hariho umukobwa waririmbye indirimbo 108 mu ndirimbo ya kantike. Yaravuga ngo jewe ndi umukristo. Ico ni ikintu gihumuriza umutima wanje. Kikanyibagiza imibabaro. Ngo nkumva nduhuwe n'umwami Yesu. N'umukristo. Abo bakobwa abo baraturindiriye. Abo nabahamya. Bihanganye. Bakubiswe, bamirewe nabi, barihanganye. Umugabo umupastori witwa Polikarpe w'itorero ry'Isimuruna. Haleluya. Yarakubiswe bamutaye ahantu hari intambwe ziramurya. Aravuga ngo sishobora kwiyakana. Abo nabahamya. Twebwe turi kwiyakana Yesu kubera kandi ugapfuye. Kubera amafaranga 100 ukiyakana Yesu kubera ibintu bitari byo. Kwiyakana Yesu. Hariho abahamya bariko turaba. Bakiniye muri kino kibuga turakiniramo. Izo ntware zaranesheje, zitwaye neza mu kibuga. Itware neza. Hariho abahandi bahamya banesheje. Sifa kwa Yesu. Igice cya 10 mu Baheburayo. Reka nsome igice cya 10 igice cya 10 umurongo wa 35 na 36 havuga gute? Kuko mukwiye kwihangana kugira ngo nimwamara gukora ivy'Imana igomba. Haleluya. Mubone guhabwa ibyasezerano. Mugomba kwihangana. Hariho abahamya bihanganye bariko baraturaba. Haleluya. Kuko mugomba kwihangana kugira ngo nimwamara gukora ivy'Imana igomba mubone guhabwa ibyasezerano. Haleluya. Nitwihangana tuzahabwa ibyasezerano. Umurongo wa 17. Kuko hasigaye igihe gitoya cyane kandi ugira azoza ndazoteba. Haleluya. Ugiraze umwami Yesu azoza. Mwami Yesu azaza abavandimwe. Bakunzi banje bahora CANAAN TV. Yesu azaza kutujana. Hari indirimbo turimbiwe ngo Yesu azaza kutujaniwe ngo dukure muri iyi si. Azadukiza urupfu ngo tuje kubana na Yesu mwana w'Imana. Azadukiza urupfu. Akavuga ngo Hoziyana. Ngwino mwana wa Dawidi. Hoziyana. Ngwino mwana wa Dawidi. Yesu azaza kutujaniwe. Abihanganye.
abihanganiye, haleluya, abaretse bya bikunze kubizingiraho, abihanganiye umusaraba uri imbere yabo. Hari imisaraba itandukanye abantu bahura nabo, wihanganire, haleluya, hari umunezero uri imbere. Hale bonde la gloria zalakosi, haleluya. Murongo 38. Ariko umugorosi wanje azobeshwa no kwizera, naho niyo njorora umutima wanje ndazohimbara umutima wanje. Ariko tweho titurabo mu biyonjorora, titurabo mu babivamwo, kwiyonjorora no kubivamwo. Twebwe ntabwo turi mu bazobivamwo. Oya, haleluya, bagahona. Ariko turabo mu bizera, haleluya, turabo mu bizera, ubugingo bwabo bugakizwa. Amen, haleluya. Bavandimwe, Yesu abahezagire cyane. Turakikijwe, hari abahamya ko dukikijwe n'abagabo bizeye umwami. Haleluya, haleluya. Twiyambura ibituremera n'icyaha gikunze kutwizingiraho. Dusiganirwe ibyo twashize imbere twihanganye. Dusiganirwe ibyo twashize imbere twihanganye. Haleluya. Dutumbere Yesu wenyine. Niwe nyandurwa yo kwizera kwacu. Kubwo ngo yihanganiye umusaraba wari imbere yiwe. Haleluya. Yihanganiye umusaraba. Wihanganire umusaraba. Wihanganire. Hari umunezero uri imbere yawe. Yesu aguha umugisha. Data ndagushimiye. Haleluya. Duheze mwami kwiyambura icyaha gikunze kutwizingira vuba. Dutumbere Yesu wenyine, niwe nyandurwa yo kwizera kwacu. Hari abahamya bariko baraturaba muri kino kibuga, hari abandi bagikiniyemwo, hari abandi mwami, hari ibyatunaniye abandi bashoboye, hari ibyatunaniye abandi bashoboye mwami. Nuduheze kugwara intambara ziza kwizera. Haleluya. Turifuza ku munsi uzaza tuzakubona. Icubura garukire mu izina rya Yesu mwami wacu. Amen.